Economics, Chemistry, Masakutoni, Wasiapa, Kala we, Kigimamboni, Kala Comborex, Mamana Kaleli, Mroaku, Mwawe, Wafowe, Wasiapa, Baya, Nalion, Kiimani, Masakumiwani, familia wa sana. Baya we, Nalion, na mama. Kamona, Vestas Kamona, Kamona Mato, Savali we, Savali, Wasiapa, Steven Motisia, Mombasa sana, Tana leo, Vainika Digital, sana. Kazika kwa Kongo, mwisho wa maini ngoga kwenu. Kazika kwa Kongo, mwisho wa maini ngoga kwenu. Ningeza nukite, uite pete ya weno, utapia sema kume mangoido. Ningeza nukite, uite pete ya weno, utapia sema kume mangoido. Ae. Mudena wandozi, tuketa peti ya changanga, matete muziki ukafurahi. Mudena wandozi, tuketa peti ya changanga, matete muziki ukafurahi. Amini mangoma, makumandize ukambani, changanga yumwiso ukamachapa. Amini mangoma, makumandize ukambani, changanga yumwiso ukamachapa. Ae. Masita makuni mangita,
Ameni ya changanga ukamatambua Kasitenga mutavi Wasita makuni mangita Ameni ya changanga ukamatambua Muhambi jaozi Kasaki maini na njoni Musepi na kalulu na wamulalu Maini jaozi Kasaki maini na njoni Musepi na kalulu na wamulalu Ae Kasitenga mutavi Lumela blakuni na wendo Azamata changanga maka ukumuja Kasitenga mutavi Lumela blakuni na wendo Azamata changanga maka ukumuja Anondo wabiza Mabenzi maoni mabua Changanga yemwisa waka uteluja Anondo wabiza Mabenzi maoni mabua Changanga yemwisa waka uteluja Ae
Chemist Masakutoni Emakote Shauli Star Kivisi Sana
Maginasu, maginasu, maginasu. Rengesya ay kinda nikitole dia maga kwenyu mbandisu mbandisu Kiimani sana elase shambiki omone kinda yu nikinene joma kindo keima tilaiwe mbembe isino mbwembe. Festas kamote na mwanzi yange iye umagoye kuda minaya wa Emilio Mudama na Rafael Mwendo Omwenda Spana Kasarani na Steve Neshimo sana Maiwe wasa sana kala kigema mboni mekanika mutiso Steve na kibendi mori kumagoya kala meza isilie mbaya narioni mama mbaya sana familia Simba no sawa Mutisia Steven ye Mombasa sana bozi yako
kala kisinga modena nyona kweke binu Nila nisi munyana mekwana nino ningawa nemo ngenu Nila nisi munyana mekwana nino ningawa nemo ngenu Nyeneka tapane mumile mekane nyeye na wana minge Nyeneka tapane mumile mekane nyeye na wana minge Nikwata weta mala wala bumelo Nikwata weta mala wala bumelo Nimubala kwenaka Imagine mono wena takwa kwete ukunekelaka Imagine mono wena takwa kwete ukunekelaka Nizia mono mukangele kwa matanga kwa miona huu Nizia mono mukangele kwa matanga kwa miona huu Nyendeta wana wana muka upende katimba jama genge Nyendeta wana wana muka upende katimba jama genge Kitimba takila jaka tongwa ni jona ngewa na milokwa Kitimba takila jaka tongwa ni jona ngewa na milokwa Naliune mwenda wendi wakwa Lala zando na nigilia Naliune mwenda wendi wakwa Lala zando na nigilia Katongo nyenezwa ndikwenda ona Bala nezwa ndigea Katongo nyenezwa ndikwenda ona Bala nezwa ndigea Nyenona tango malikilwa inde bala kaoni mwinge Nyenona tango malikilwa inde bala kaoni mwinge Lakini nengukia kwambata bande mwango ndiye mwaito Lakini nengukia kwambata bande mwango ndiye mwaito Nageka linda matiena nolo neya maganga kuwe Nageka linda matiena nolo neya maganga kuwe Mutinda we Dungo ni sana Enduka yake Mwana kibeti chaku Kasta Sana
love you, Alice, kipenzi, Alice, I love you. Maneno ya watu siku hizi hatari sana, uchunge pendo sweetie. Maneno ya watu siku hizi hatari sana, uchunge pendo sweetie.
Mama kizio ngaenda namo wewa munyoke wizumbanie kwijale asema mama kizio ngaenda namo wewa munyoke wizumbanie kwijale ninge mbushika tima na wawonoe mwezeta
Oh yes, Mosiaisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM. Ino ni ngwatanio ya Mukamba. Kilungu ni Kwambatakwambata. Twambatite. Dini wa studio na choferi waku 001 mbete staki beselelo maitangwa ya kipanda mbeta pita ni mtu sana ni wa maunda ni kwa winga leko zila kwa mwana ngwa ninga lekwenu Kiimani sana akwambatite kwa teka leko isi wesawa kama kawaida enda kuambisha na kumanya uambatite winga leko jebago salamba simu ilani noti emo itatu nyanya noti kenda monza 5 namba kele ni noti monza nyanya 5 dapato inya emo ngaleko tomane mugubi ni ili 3 kenda emo 5 kwanza kwa ombela mende kwilo la Mutongo TV nini singi mwena monyungu nyisio kana ngaleko esi emo ina signal poleni sana ndini nendo kwa bakana mainjinia maitu nimeendea shule kwa metoke kabisa nikenda wewe ngale kwa Mutongo TV nitu asioke vya kwa metoke zaidi lakini ukaenda kuiloela nichoki tumingu ya semba ngale kwa Facebook page tu ilani Mutongo FM ulike nunu matangazo abado ngale kwesu methama kokie yimwe kwa yimwe otondo mokie ngale ko ya TV eito ilani Mutongo TV na niyongwa tanio ya Mukamba bado ngali kwa YouTube ilani Mutongo TV stroke FM official nikuya semba ngali kwa isi usubscribe channel ili nikeu noibi nyangengele suwe notification nikenda matanga sota tuye chake 7 uketha nime kumanye bia wa simu yaku computer yaku kana laptop na hindi mthenya no muthini kuya tuena Kiimani sana mwana etaba ilasi kumangale kwa siamboni na tuambatete sana ninakuya wabe mbuti ilumenda nundu kuimbua na kuindaka na tuambatite Kiimani sana yukile simu undabia uambatite winga liko yiba na kuya namba isia simu ni noti emo 3 nyanya noti kenda monza 5 namba kele ni noti monza nyanya 5 damtatu inya emo namba otomane mugube ni ili 3 kenda emo 5 liga namba ito otomane mugube paisi lingi onomwe otilawa Mutongo FM alo Mutongo FM alo hello aya nekuya wona wikuna simu amba kumute radio yaku kana wale wasio radio yaku kana chamange basana yo nikenda withie nitwakwateni ya kwanzia ntheu engaliko ero ya Mutongo TV nangaleko ya Mutongo FM dwesako yethukisia radio ne na hindi kana TV ukelo la TV ne na bado inena simu kimoneke kuungua Mutongo FM alo Kwambatakwambata inene tena uguma ngaleko ziba unene tena kazi ya kuguma kwa kithongo ine dia sia kithongo ine mwe sawa kabisa
kitungu inatuza kabisa no mbua. Muna ozu alivi mko wezawa. Ne mwagi. Muna ozu wezawa kwa muna weye. Ye. Wambe undimia kama loe ne kana mbovika. Wabi malo kana Bovi. Aya sawa. Ndio kunengelele sito wala ina pia malo ne mutongo FM malo. La mutongo. Yinene tena guma ngaleko seba. Nene ten. Nistage veze. Winene tastage bese nene tena onye. Uzio mudia kumangala kwa sia mwala mawele. Ndia siangaleko isu mwezawa kabisa. Alagato mugaje na za. Wambatite winao. Wambatite bautwe na umetwende ona. Kukecha. Ni matanga me bandu ba. Poleni sana. Aya pamoja sana. Likana na botoma ne mugube ni link 3 kenda imu 5 23915 na nuri vitu ya tongoi tuku ya bakale kwa si utomo toma ne mugube paisi lingi ya romo dilawa tweda tukuwebie mutongo FM alo. Hello. Inene tena uguma ngale kwa seba. Hello. Inene tena uguma ngale kwa seba. Nene tena mutwa uguma ngale kwa sia kibwezi. Na wambate tawina ungale kwa zu. Ambanga ngeze zona makaya ngeze jeno zejongo zeze. Ndi asiameza wa kabisa. Jonjo. Aya, thank you so much. Kani chegela malikite kwisela mondo wangale kwa YouTube ito ilani mutongo TV Soko FM official. Wambe ni Tony Kamashu ukambia kila kendo sawa kabisa. Mondo uwi Charles Wambua ukambia mitambo ya ukite good. Dennis Danko ningwene kale kwa ukambia wesawa kabisa. Cedric Simon ningwene Charles Wambua Kim Fei ningwene kale kwa isu Mweni Mungi ningwene Emmanuel Musioki ningwene Mutongo Ipato ningwene kale kwa isu Eunice Kioko ningwene kale kwa isu Mweni Mwengei ingina kuona Mundu Jackson Kitema nina kuona kale kwa isu na Mundu Tony Kamashu thank you so much wewe wako kale kwa isu musio kabisa. Maundo Kivaya ningwene kale kwa isu asante sana. Jacqueline Chama nina kuona kale kwa isu asante sana. Jackie wingale kwa the river. Eunice Kioko ningwene kale kwa YouTube. Nicholas Ndeti ningwene kale kwa YouTube. Emmanuel Nzioki ningwene kale kwa isu. Dennis Chalo ningwene kale kwa isu. Karen Dinda ningwene kale kwa isu. Steven Nganda ningwene kale kwa YouTube. Asante sana ndo kwikalo changa busheta kale kwa isu. Jonathan Wambua ukambia kwa TV tu ikondo na kwa majini ya maitu mende shuleka we pata wito ni mono withe uiloele mutongo ipate na tashwishi yoyote. Janet Mubio ukambia we mitambo ni asante sana. Jackson Ketili Chalo ukambia ndani kabisa. Mundu Vincent Mutua ninakuona. Boniface Kevindio ningwene. Cedric Simon nakuona yingi. Mundu Vincent Mutua ningwene. Mundu Tony Kamashu asante sana. Na wamuthia ni Bernard Nzioki ngali kwa isu naononge ukitwa Jeno Ade Jeno asante sana. Asu then akuya ni mangaliko Ambrose Chalo pia na kuona ngaliko isu asu malikete kwesela ngaliko ya YouTube ito ilani mutongo TV Stock FM official ligana namba tubane mugube ni link 3 kenda emwe 5 ekani cheki namo alama likete kwesela namba isu tubane mugube ilani link 3 kenda emwe 5 wambe akambia ni aje ni Kimonda Polo Kebeka niko Momboni ni jaba tu asante sana kashike zaidi. Ongea kambia jambo ni muma kuma ngaleko sia mutomo mitambo yezawa. Ongea kambia ngaleko no kwambata nyanita wa Steve Mutoa mutambo kuma kuweni yokitenesa kabisa asante sana. Na muna ukambia ngaleko sia kibwezi ye moto kabisa. Ongea kambia ngaleko no mitambo iko sawa ni Mulwa Juma kwambata ni dana kuma ku mayuki tise au measu meteterina kabisa mekunangi tanga ukatana muna asante sana muna. Ungia kambia stage visi nzangi ngala chambusa twa mbatite asante sana. Ungia kambia kwambata kabia kamitambo yefiti ni kajembe kuma ngalekoi asante sana pamoja di tamati miele kanyo akambia yemisio kabisa weasia goni ngoge mekuiga mufana wito lakini matabie inoni ngwatani wa mukamba na nivi atongo isawa na ituto idhi tuku ya kila musi we mutongo iniki wabingwa radio ndo yole yako ya mutongo FM na wakwatia TV ndo yole yako mutongo TV nundo nivi ngwataniyo
iya mukamba ende bwithukisya ndambito cheki alama likete kusilangale kwa Facebook lilikana winga loko sia kitwina mwezi luko mitambo ya mutongo FM utokwatia kwesila yana yimwe na itatu ndono itatu winga loko sia makuweni utokwatia kwesila mitambo ya yana yimwe ndono ile winga loko sia voi kulikata veta jokini webileta shimba ile ulikembaka South Coast na ubuni likoni ringa feri ningi walika likoni upite pando peta wako nambaje sio likoni yako lika mtongwe na hindi ovimbaka upite manitiwi upike pando peta okunda asinu matani sio makulika diani biche na kudhimbaka mupakane wa Kenya Tanzania kuyalunga lunga utukwata siya kwesila mitambo ya jana imwe na ile ndono kenda ende likana otu edukesya mutandaoni kwesila www.mutongofm.co.ke na ende alama complain kananga likosia jiji kwa o yuta mutongo TV utokwata yenda kunenga solution ya laisi kabisa nondo ni kuya inuno yo TV na radio uko na sio mdhi kwa na sikwete kilungu kimwe kwa vinda yemwe na ende baune kuya ende kwa laisi kabisa niendo likembeni wa Google Play Store udownload application ito elani mutongo FM nienda kunenga advantage kauta nikiwalito download application ito elani mutongo FM kindu chambe weyu ela wa download application isu no wedukisia mutongo FM no kende utumia simu ne yaguma ondone yange kwangelekanyo no like mutandao nita Facebook ukalika YouTube ukalika Twitter ukalika Instagram na bado wende kwedukisia mutongo FM na indi wako ni masimu ngalikone esi lilikana ende wamina kotila simu esi onena nayo bado kada withukese mutongo FM kwesela app ito yotonga ndene wa mutongo FM kusema ndene wa Google Play Store udownload application ito elani mutongo FM na indi nienda kutwana mutalatala wa ilungu sia mutongo FM kilungu chambe kitawa twathimwe kila wete wene mwanasa Robert Mutunga kana wende gwana umwite mwambua ngoze twalika madhaoni kilungu cha twathimwe kiambisi ya mwendo wa saa 10 ya kioko baka saa 1 wa kioko na ili saa 1 wa kioko wapika twitha twilika ndeni wa kilungu cha Kasuli ya ngove kila wete wene mundu Wimandroba na MC Toto mwana mutangwa mwanake wambalele kilungu cha Kasuli ya ngove chambisi ya saa 1 wa kioko mpaka saa 4 ya kioko nende sabi nakuunga masa 4 ya kioko twitha twilika ndeni wa kilungu cha Ndumbuli mpaka mwendo wa saa monza kila wete wene manyanga ekele tu kama kuwene na ende sabi nakuunga mwendo wa saa monza mpaka saa 10 ya muthenya nyestage bisi ilelu meitangwangwa ya kibande membeta pita ni mutuse na ni wa maunda ni thandilika ndeni wa kilungu cha Nechavya ngwatilo na ende sabi nonga mwendo wa saa 10 mpaka saa umwe ya wiyo pe mwana ligaba studio egete moko wene huyu mwana gozu etawa MC Boba aikwete kilungu cha vovya nyai kilungu chu keda kivetange sezi ya muthenya na ikwenu cha nanzia elaye oya mbailu na yo tulezia stress ya muthenya kilungu ne cha vovya nyai niguma mwendo wa saa 10 mpaka saa 1 wa wiyo na ndisio kama saa 1 wa wiyo mpaka mwendo wa senye sio tuko twitha twilika ndeni wa kilungu cha Reggae Mania kila weteweni Agaltoto na munduwi DJ Rati International siaminonga masenye sia wiyo mpaka saa 1 sio tuko twitha twilika ndeni wa kilungu cha Ngono kila weteweni kamrembo keta wa Ankezia mutheuka na wendewa na umwitenda kitali wa wendo bautu ithatu betangia kito ndeni wa we waku na ende ndeni wa mutongo FM bado ritwetha na bubi mabilingi mububi wa bilingi number 1 eta wa Mike Muli Wanyamai bado usu eta wa sa Mike niwetha wikwatiania nake muthenyani wa one ndeni wa mutongo FM na mutongo TV ikwete mbadhi yake Katoliki ngaliko esu na kilungu chake Katoliki kwa huo ni kuma mwendo wa saa 1 mpaka saa 10 kwatiania na sa Mike na ingine nguya mundu we sa Mike congratulations my brother for your achievement mububi wa bilingi number 2 eta wa Octobius bibi wende woka dhenu wa rumba na umwite papaka wembe na ke mububi wa bilingi number 3 eta wa Mbeti Wambua na mububi wa bilingi number 1 eta wa Charity Chambo ende usiru wa mutalatala wa ilungu sia mutongo FM na mutongo TV kila wa kwambililia ginya wakatano
yune ndo cheki na mwala balikite kwesela ngaliko Facebook page tu ilani mutongo yefema ngaliko esume asiata wambeni MC Jaboy ulana ngumona ngaliko eno akaambia kondani kabisa asante sana mwanawe to MC Jaboy Josephat Kidhi ukaambia Kwambatakwambata Lazarus Mweni na kuona Francis Wachaga na kuona Lazarus Ege na kuona Princess Alexis nina kuona Kadijito da Faith na kuona Pele Muna nina kuona Mundowe Sila Katinga Mwene nina kuona ngaliko esu Daniel Chalo ngaliko esu ningwene Josephat Kidhi bado ngaliko esu ningwene waseke Kiimani sana Mundowe Kadijito na kuona nge Junior X the Golden Boy ukaambia hii ni talent asante sana wanaoziwe sawa Benson Kitonga ukaambia Kiimani congratulations Eric Siala ukaambia Kiimani ndani Master Kaju Mwene wa Kisondia ukaambia wendeni kabisa thank you so much my brother unaambia video ya kuishoot chumwane ki ukaambia sia Mlolongo ukitembaka ngaliko isi ya Masako Joseph Musioka ukaambia ndani Dori Tony Sengwe ngaliko isi Matomato kana masome kwa mituki mjukuu wakambua mkao Steve ningwene Derek Mbadhi na kuona Josephat Kidhi na kuona nge Kadijito na kuona nge Postina Sioka na kuona Said John na kuona ngaliko isi Perpetual Alexander ningwene mwalimu mwidhi ngwene Musioka ningwene Mundowe Titus Musioki ningwene King Charles Michuki ningwene ngaliko eno Patrick Mudhami ukaambia tuambatete sana Nzuki Dominique asante sana usini ambasada monene usobea Benga ukaambia wendene kabisa Steven Mambo Wambua ukaambia very much President Perpetual Alexander na kuona ngi MC Jabo Ribona na kuona Munduwi mtoto wa Sara na kuona ngaleko munge ukwetu MC Jabo ningwene thank you so much wa good emotion Patrick Mutuaza kosi lakboy ningwene ngaleko Regina Nix we estimate live kuma ngaleko sia Riyadh Saudi Arabia asante sana Junior X the Golden Boy na kuona yenge Nzuki Dominique ukaambia we bata kipindi kia asante sana Nzuki Dominique nundo kwate ya ilungusia Benga na hindi kusupport Benga muno ngia kwa dhime muno zana mundu Nzuki Dominique akakuelesea twakomani ni wa first national leadership student students leadership conference suri miaka ya before tuisoma thank you so much na bado kendo kene kuona tuke kwa Teodo Violet thank you God bless you kama una kachapati kavo na kuona Mundowe Perpetual Alexander ukaambia tu mandane sawa ukagala kwa inbox ya Facebook page ya kwa Elani Peter Mutuze Maunda na indilikana mashabiki mako ondela makibwezi munaambia star nienda usiokadengale kwenu nienda kuelezea ati tukethena wasiwasi mwana Maunda ninsiokadete ngaliko esuma tuko miongoni la ile pa ya klabu kitawa Maiselonje kibwezi kwa utwe kwa manangaliko esu tuko na kinu tunako ni chumwane kebetu na ndio lwana ala on the mic betie kana kilunguki nikiende kwaila kamera person wako mthejano omu kana cameraman wako eta wakajoza wenda ugano omwite Jose director wako mthejano omu mthio eta wa Loise Mudhama dino machine ya playout nina muna wingaliko esu wa Joseph ekepekana bado ndene wa machine ya graphics nina muna weta wa Joshua Ketua mundu alange on the mende kongulia simu ngaleko nu na wese kawaida ndio seja simu ningaleko eno na hindi anyway thank you so much ndo kwekala mitambo ya Mutongo FM ilani ngwatanio ya Mokamba yuko ametoka kabisa nienda kutungia Mundowe Elasi nekundi yake ya Kiimani sana maukwate mpaka mwendo wa saa 6 na ndatika 5 palaenge ngoka tukethane na Elasi ayonenga namba yake ya simu na utabia omealokia namo masetwa mo now yunenda kunenga kundi yake Kiimani sana nenda kunenga kundi yake Elasi Kiimani sana in 3 2 1 twende kazi.
KIVISI tumejambani. Samino, Samino Onde wa chuma Samiwa Samito mwene sana Kayole
Mosi sana Mosiwa sana Umawoya kidioko
Mutongo TV ino ni ngwatanio ya Mukamba twambatite wisinesa muthenya no munthio tunamona weta wa Elasi mwene ne kundi yake ya Kiimani sana Diaza wichonjo ni sawa yunundu masano na mogeto tilika Rambo tambo wa skodi yaku okethie mena yaku yombe masapota maku winena nga shabike namba yaku ya simu matabia ngale kwa YouTube matonyo kukwata ata alame kwenda kwetia chathi na alame kwenda muthukumana na alame enda ku support okay nikethia mashambiki yonthe bala mavika Kiimani sana ndimwe andu ivamu munthe Mutongo yi pala tumwete yakinze twina muna wita wa star KIVISI zi Mutongo yi kwa mashambiki bala mavika wonthe wa YouTube wisachi wa Kiimani no ithi ambathi cia kwa bau alafu namba yakwa ya simu ni 0769 920 136 siokelela ngenda magwatie namba ya simu ni 0769 920 136 0769 920 136 yuni ngona ukiena skodi ridhima wagu etawata ridhima wagu mwene eta Martin Ndongi na ke drama wagu eta wa Mutava mwene bezilisi ngona ikazunungo na ke vocalist wagu ngalegwe eta wa Mutushi okay amagethie na inde yagetha abatabia zetu anondwe vocalist abagube nakwa uko magethie kwa mazitwa nita wa Tushi Kanambotio ni mwini wa Kiimani sana. Asante sana muzesha wa Mutongo TV na mwithukisha wa Mutongo FM masama bigitebu tuyasiani mubemo nono tambane naito kuma ela tuambe iseke lungu uniotia na ikundi yake Kiimani sana au nenge mbathi ile tutambite kwena kilungu Kiimani in 3 2 1 twende kazi.
Live